Sanibonani. Welcome to podcast with Pepe Nyuga. Please enjoy. Ngizofunda nje bazalwane lapha kwabaseKorinte bokuqala angihambi kakhulu encwadini yababuGumede ngisazoya kuyona bazalwane kodwa sisesithembisweni sikaNkulunkulu bazalwane ulevel awugcineki kwangoba nje usho umthetho othanda ukuqina akasemnandanga. Amen. Enkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Nami ngithi akuseni namhlanje amphefumuza. Amen. Amphefumuza emazini yeswakho baba uSogwethu uGumede. Amen. Sivulelela phaya encwadini kaMathewu 8 verse 18. Amen. Ifundeka kanje. The cost to follow Jesus. Amen. Kushuthi ukubiza kokuba umlandeli kaJesu Kristu. Amen. Kuyabiza ukulandela uJesu Kristu. Amen. Kubiza imali. Amen. Njengoba nila nonke imali. Amen. Kubiza isikhathi. Amen. Njengoba sila kukhona abacabanga ukuthi siyadlala thina bayihlalele bona emakhaya. Amen. Kwabe sekuqhamuka oyedwa wathi Nkosi ngicela ukongcwaba isihlobo sami esishonile ubaba wami. Amen. uJesu uthi bayeke abafile bangcwabane bodwa. Amen. Manje ingikhumbuza le ndaba ukuthi uJesu Kristu kuthiwa uyinkosi yokuphila. Amen. Manje usiyathi ukuthi hayi bafile bonke laba yilo ofile kaveli ofuna ngcathi ufile. Amen. Nalabo abahleze ekhaya bafile. Amen. Manje nake siyabonga ukuthi uJesu Kristu uyinkosi yokuphila. Amen. Masilandela yena siyosindiswa. Amen. Namanje sesisindisiwe. Amen. Nangesikhathi esizayo sizosindiswa. Amen.
sithathwe nje isihloko sakhona masithi ukumlandela uJesu. Amen. Ngayibuza abazalwane ukuthi sesikhona kule ndawo ungabe siyamlandela yini uJesu? Sekushunyayelwe kangaka ungabe uJesu siyamlandela na? Noma mhlambe silandela abazali ukuthi baye enkonzweni nami ngiyaye. Amen bazalwane. Ukhona la lithi khona wayani imvubelo yababi, imvubelo yabafarisi engeke yokuzenzisa bazalwane. Lapho leli lizwi kwakunesibuko esasikhona. Amen. Wakhuluma ngesibuko lapho mathiwa wayani imvubelo isibuko leso bazalwane. Amen. Wena sakhe isibuko isiphi leso hlezi kuso njengamanje? Ngiyajika phela mina ngijika kusathi kuyahamba ngijike eceleni. Ngithi mina sakhe isibuko leso hlezi kuso njengamanje isiphi? Noma ngabe uhlaza isibukwini sayindaba ibandla zoqabana hlukane ngenxa yakho. Ukuthula bazalwane. Umuntu uzothatha ezigama lesisibuko. Isibuko into ephila kumuntu bazalwane. Yebo. Amen. Anganoma ngaswakala bazalwane. Isibuko into ephila kuwe ngaphakathi. Wena uyahamba bakhala nabazwane ingenxa yesibuko esikuwe. Amen bazalwane. Hayi khana ngeke namhlanje siyakhuluma bafethu noma ningasonda bona manisondela ilizwi lele sinifita lona ngenkani ngoba kuthi washumayele kuyiso noma kungesiso sinqwayise ngesibuku lesi sikwenzi noma elapha hayi bomake usuzole philifa kuka udlalika ngamakhelwane. Haleluya. Amen. Amen bazalwane. Amen bakwele. Kubiza ukuthi wena usuke esibukwini noma usuke kujantshi ukuze isibuku singahlangani nawe. Makabonga uJesu bazalwane. Kuye kwakhuluma ngemini, kwakhuluma ngesibuku sabantu abathandana bodwa ebandleni. Haleluya. Isibuku leso bazalwane. Amen bangwele. Sikhona ebandleni sizovusa ibandla bazalwane. Asizange ebukwini. Lisasixwaye isibuku. Uthi uJesu wahlangana nesibuku maqede wabona abantu wathi abawelele ngaphesheya. Ngabe wena uzoshiya yini isibuku welele ngaphesheya noma uzohlala naso na? Inkosi ngusisa.
ukhululekile bekuzokusiza namhlanje uthi ukhetha inkosi enguJesu mhlawumbe ukhona uzivile ngaphakathi amen bazalwane mhlawumbe ukhona uzivile izwi likhulumile nami ngalizwi amen bazalwane nami bengayinikela kabusha uNkulunkulu ithi inkosi ngicela intethelelo sele saphuma emakhamandeni ibe inkonzo yethu ngiyabonga iperformance yenu ngiyabonga ukuthi nikahle ngiyethemba noma August bazalwane kuzoba umdlula bazalwane siyaqala bazalwane ukuthi attendance njengoba siya eMaritzburg emakhonto bazalwane siyaqala kakhulu bazalwane ukuthi siphumelele ngobuningi bethu kanje bazalwane nobuclean bethu bazalwane nibe clean nibe abantu clean njengoba neclean bazalwane siyaqala ukuthi sibe clean nje bazalwane sibe abantu enithandayo senze nje kahle bazalwane ama-activities azobamaneki bazalwane ngoba sobalekisela bomama bangene enkonzweni yabo abantu abasha ama-games akhona bazalwane ama-games akhona bafethu balungise nje amakoko balungise nesunday school bazalwane ngoba sekune-complain engenayo yalabantwana bethu bazalwane ukuthi nabo asibabukelele bazalwane nabo bayefisa ukudlala ibhola kodwa ngicela ukuthi
ukuthi sibabukele sibenzele ngo-under 12 sibahlabise kube igoli lithe babe nje misi bese bayadlala bodwa nabo ba-enjoye ukuba sesibonzweni yabo bazalwane. Ngibonge nangama-teenagers bazalwane, siyabonga bazalwane ukuthi umshado manje akekho umhlangano owanidala kodwa uzobona lamadodana ukuthi uma-teenagers siyabonga ukuthi nenza into enhle kangaka ukuthi nenza ikwaya yenza izinto ezinhle siyafisa ukuthi ibandla liprogresse liye phambili. Ngiyacabanga ukuthi nalabo mama benu osisipeni bayabona ukuthi kunento enizana nabo bazokuthanda bazalwane sifisa ukubuyela kunento yamakhwaya bazalwane ngoba siyabona umsebenzi ukuthi wandile ukuthi siyafisa ukuthi every branch ukuthi kule minyaka ezama sibuyele ngama-Friday sibe nalento yamakhwaya ukuthi ama-talent bazalwane abonakale ukuze abantu bangavaleleki ngaphandle bazalwane. Yiloko siyakusabhaba bazalwane, sizoqala iGauteng bazalwane. Amen bazalwane. Sizopha umholi wethu ubakuzwayo abelezwe. Amen. Nathi-ke se-Gauteng sithi siyabonga ukuhamba kahle lokuzobonga i-Good Friday yethu sonke. Sithi-ke ngoba zosanda basale ngomusa yonke into siyabonga kakhulu enkosini. Jesu fera baseke bavangeli bawusasele hayi asele sibonge kakhulu bazalwane kakhulu kwabasha. Amen. Into abayenze namhlanje angaze ngize ngiyibone. Amen. I-attendance ungayalusi nayo yonke indlela eniyenzile namhlanje ibathokozisile abaholi. Amen. Ukuthi-ke lowo mkhuba awungapheli, indlela kisaqhubeka bazalwane. Njengoba unobhala uMaNana akamemezela ukuthi nge-12 zaJulayi siyabuya siza khona neNewcastle. Amen. Bese mhlawumbe nge-Agasti kangazi-ke noMaritzburg kusayiwa yini konake siyozwa ngomama. Siyabonga kakhulu bazalwane nabanikelile ngenhliziyo nangemizimba yabo ukuthi uGood Friday wethu ube impumelelo. Amen. Sibonga kakhulu abazalwane bethu abaphume eMpumalanga abafikile bazojoyina ibandla lethemba lokukhanya okusha. Amen. Ukuthula bazalwane. Amen. Siyabonga bazalwane, sibonga kakhulu Nkosi yami bazalwane bethemba lokukhanya okusha. Ngokakhulu ngazi futhi singathini. Ngiyakhuleka bazalwane ngithi Nkosi uyazi ukuthi wena losuku lophumelela yini. Amen. Nkosi. Uthi Nkosi uyazi wena ukuthi losuku lophumelela yini. Ukukhuleka unokukholwa lithuzi kaMsindisi ogulayo. Ngiyabonga kakhulu bazalwane bafundisi bonke. Amen. Ngiyabonga kakhulu egameni leNkosi. Ngiyazi iNkosi izawuhamba nayo.
bazalwane. Siyabonga-ke sihambile sabuya besicela umama wethu asifundele khona intombazane nami engicelile ukuthi azomfundela ngangemva kwami ophi. Amen. 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 Ngibonga umuntu okhombile nami ukuthi ke ngithole nami ithuba lokuthi ekseni sekavukile uJesu. Amen. Nami ngibe khona phakathi komama. Nami ngisaqothoza abazalwane ngibonga nje ugogo ake athi nje umuntu angikhombe. Amen. Sizovula incwadi kaJohane ngokaJohane u20 isilala kodwa ngathi ngomgqibelo amakhosikazi kodwa wona ekade engalele ayekade elungisa amafutha ahamba nalamafutha injongo yawo kokuthi siyomgcoba masifike ethuneni kodwa mangabe manje enhlizweni kwakunalento yokuthi itshe kodwa nona soliginqela ubani ngwelelitshe noma bomzonda kanjani dlula mama dlula ngoba ukuphenduka ngale kwethuna kukho ukuphenduka kungapha singaqoka kamnandi sibe nje kade sikaphenduki ingakhathi baningi abathi inkosi kodwa bayincosana bayiboniso manje ikhathazwa uMaria Maria kathumela incwadi mayisho ngekwenye incwadi uyafika uMaria noMartha bathola ingubo ngoba incwadi isithe umama uthe ezinye zazinge phambi kwekhanda ezinye sezansi bayamangala babona indoda imile le ndoda basho ukuthi security uthi-ke kanti uJesu uthi Maria uyasabela naye uthi kabili okusho ukuthi umfundisi akamboni ukuthi uJesu ukhohliwe baze bakhohliwe nokuthi uthe siyohlangana eGalile ukamadoda ehlabela kume ahamba naye endleleni bathi wena yeziphile indaba oyikhulumayo uthi uJesu kwenzakalanga abambona endleleni bahamba naye kungenzeka noma eseduze nawe uJesu awumbona usezwa noma esekhuluma nawe uthi ginqa lelitshe khona uzobona umbuso wezulu asiliginqeke lelitshe ayakhala uJesu uthi ayakhala lamadoda athi hawu awuyazi indaba engake evelela kule ndawo abamboni sebembona mabe yongena bathi hlala udle nathi ngoba selishonile ilanga bambona mayisehlele etafuleni xa ihlephula isinkwa babona ukuhlephula kwakhe babona ukuthana kwakhe negazi bathi hayi uyele khona babona ngiyamthanda athi hayi yini athi akusilona ithonga athi ithonga alinanya alinathafa ithonga liwumoya kusho uJesu manje-ke asiginqeke lo mama asiginqe singathwali sithwala bese Good Friday eza sokhohlisa uNkulunkulu ngoba iqulu lithi wenza ngamabomu umthetho uyawazi singoni ngamabomu bese uthemba ukuthi hayi Good Friday uyongixolela uJesu amen Mama, esipheleze namantombazane oMaria noMaria Magdalene ephethe amafutha bethi bayahamba bayobona elibeni lapho inkosi yeJesu ibekwe khona athi amantombazane uma yesahamba safuna ukuthi ngoba inkosi yami kunetshe laphayana ngabe solisuselwa ngibani ahamba amantombazane uma yefika laphayana athola amadoda amabili abalindi belindile bathi ngabe kubani loyana sithuka ngabe ngobani labayana babefika elibeni bathola ukuthi indwangu ezisusiwe ezisusiwe ayafuna yamangala amantombazana hayi bathi abalindi ngabe bomama nifunani bathi sizofuna inkosi yeJesu ekathi bekwe lapha uthi nimfunelani ophilayo kwabafileyo na athi-ke amen uthena size sinitshele ukuthi hambani nitshela abafundi bakhe ukuthi wathi yohlangana nabeGalile thinta wena kodwa mawuna uthi onamahloni ngami nami ngiyoba namahloni ngayo amen
Kosomusa uSisi. Ngicela sikhulele bazalwane. Ngicela sikhulele, ngicela dola amehlo. Babe egameni likaJesu. uNkulunkulu onamandla, Moya Ngcwele. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Konke osekwenzekile ngaphansi kwaleli. Konke Baba Moya Ngcwele osenzele kona. Sibonile udumo lakho. Sawubona amandla akho. Sabona bonke uNkulunkulu bakho osivezele kona. Siyabonga Nkosi yamakhosi namalomzulu. Uthi wena uyinkosi nomsindisi. Akekho omunye babo bedinga ukudunyiswa ngaphandle kwakho. uNkulunkulu oyingcwele, iba nabo manje abantwana bakho bezohamba sihlukana indlela ngendlela. Bagcine uNkulunkulu onomusa, bafike emakhaya bephephile. uNkulunkulu omoya ingcwele, ngiyanxusa ukuthi uphinde ubonakale empilweni zabo beqhubeka nokudumisa umoya ingcwele. Sandla sakho somusa sasezulile. Phinda umoya ingcwele ubonakalishe nakule ndawo esikuyo manje. Konke Baba sicela igama lenkosi yethu Jesu Kristu manje sithi sizwe.